Assalamu alaikum la famille. Nawna selli thérapie mbeɗen salmina nokku o ka wonɗo. Nawna selli thérapie hande le 12/11 mois 2023. Mbeɗen suɓani on ɗo yoga e toɓɓe hande nde waten sendodade muɗum no tawa e nden ɗon toɓɓere. Si tawi a woni bana adama felowo yimɓe ɓe, a woni bana adama sappotoɗo yimɓe ɓen, haray a perdi, haray a waynodiri e doole wawugol sansugol piiji ɗi. Ndeɗo yewtere ko yewtere mawno nde wonande bana adama faalaɗo yaltude e gurdal religieux o arta e gurdal spirituel, faalaɗo waynodirde e bane adama mo yimɓe ɓen tagi waɗi e ma, wonda e bane adama mo Allah tagi o. A sikkay ko an woni huwodirde e Allah, ko an woni huwodirde yimɓe ɓen, tawa ko nandolla ma wona an on hiɗa ton mo wonɗa on ñande o yewtete, ñande o noddete e haqiqa o, kono honno jentortoɗama, noppi ɗi jogiɗa ɗi wona an jeyi, gite ɗe wonɗa yi'irde ɗe wona an woni yi'ude. Bani adama mo Allah tagi o, gite ɗe Allah jonni mo ɗen kaka ngaandi siŋi, ngaandi ndin no siŋi ka hakkikinno humodiri Allah subhanahu wa ta'ala. Bani adama mo yimɓe ɓe tagi o, gite makko ɗe, goɗɗum gite makko ɗen kaka reedu humi, ka reedu siŋoyi, ka awra, ka koyɗe, ka juuɗe, gite makko ɗen siŋaaki ka ngaandi makko ni siŋaaki ka hakkille makko. Kala ko o waɗata o landoto ko honɗum ɓe wi'ata, ko honɗum ɓe nanata, maande non wona an a wodaka. Ko neɗɗo mo société mo jama on tafi e ma, immorde e neediji, immorde e expérience ji, immorde e gande, ko on woni yewtude ɗon. A ndaari a tawi ɗum ɗo no moƴƴanma, a faalama wadde ko moƴƴanma, on arowo ka hakkille ma ɗo inna noon ɓe wi'a honɗum, ɓe nana honɗum, wona an non. Na an. On ɗon non o ɗowtete ha mayde nden fiɗe. Ñande o andi mayde nden hewti ka fiɗe o sorto. Woɓɓe ɗo ton o ɗowita ɓe ha ɓe anda a woni baaso o sorto. Goɗɗo o ɗowtay woɓɓe ha ɓe nawna o sorto. O ɗowtay woɓɓe ha hajjuji maɓɓe bona o sorto. Ɓe inna seytane coɗɗa ya ɗaɓɓita iblisa. Kori terto haɓugol iblisa. Anda sona kanko wernoyayma. Anda sona kanko wernoyayma. Merci ma chère Binta Diallo, partagez le live. Terto yennugol iblisa. Anda sona ka dina makko wonna. Aga saka dina makko wonna. Ɗo gasa kanko wernoyayma. Partagez maintenant. Merci Abdoulaye Ba, merci, bonjour. Bonjour, merci Binta Diallo, merci à tout le monde. Donc, aray yewtere men nde ngande kon ɗum woni yiilade bani adama on koye artu wonta bani adama ko ɓe attoto salade ya wonu ko Allah taguma ta yaw ka woɗɗi ɗum noon fuɗɗi e jibinɓe maɓɓen ha hewti e laamateri, ha hewti e gande e diinaji, ko ɓuri hewde ko wona fof en jogi mawɓe kelluɓe wonɓe newɓe neediji fotuɗi, en jogi ka diina kelluɓe, en jogi ka laamateri kelluɓe, je ne parle de n'attaque personne. Ko ɓuri hewde e maɓɓe ko ɓe attoto halkude ka gurdam ma ko on neɗɗo mo Allah tagi. Par ce que on ko suɓotoɗo, hiɗa andi ko nufa Allah, wallahi billahi tallahi hiɗa andi ko nufa Allah, hiɗa andi ko nu moƴƴamma, kono waɗi waɗa ko
ɓay wona an woni e ƴettude fewjori. Merci Malal, merci Boubacar Biro, merci Alpha BL, merci depuis la France, merci beaucoup. Partagez le live. Donc ara hino gundo on buye mon ɗo hande no faala wonde ban adama waway ɗo waylude goɗɗum ka nder gurdam ma, buye mon no faala ɗum ko ronkugol ɗum ɗo on doginde yimɓe ɓen feetina yimɓe, il veut changer quelque chose, mais andu change o waylowo on ko be yiltitoɗa elno ko bani adama wawata waylde goɗɗum. Bani adama mo Allah tagi on ko on wawata change ko wawata ƴedde décision ka wonɗa ɗo hande ɗa wawi waylade anduno maɓe watama andude. C'est un pouvoir naturel que Dieu t'a doté. Ko an tun leggal wawata ɗum, kullum wawata ɗum, malaika wawata ɗum. Malaika ko yiyata woɓɓe no doga ɗo inna no ɗaɓɓude wirdu mum n'a pas ce pouvoir. An suɓina ɗon ko an pet ko hay inde ma nde hiɗa wayde change inde ma nde. Il suffit juste de comprendre la programmation mentale, fama programme ga, anda ko naata ga kon ko ɗum tere ɗen gollata. Ko fof mana ko hooliɗa kon. Sennidir noon ko hooliɗa kon e ko hoolininaɗa kon. Andi ko hooliɗa kon ko an ɗaɓɓiti, ko an ƴewiti, ko an jangi. Kono ko goɗɗo go hoolimma ɗum ɗon koko loowa. Ko ɗum ɗa wawata change koko ɗaɓɓituɗa kon, ƴewitiɗa kon. Ko ɗum ɗon wawata waylude si tawi a yi kesum yaltina kunɗa parce que ko an jogui koddo, ko an jogui télécommande, ko an jogui tetto on hoore nde, na bukkol ngol jogiɗa. Kono si tawi ko a programme ko a loowa, mais jogiiɗo on ko ñande o faala. Hay faalaɗa wawata laatade, hay faalaɗa wawata laata. Donc haray may, merci Diallo Youssouf for the contribution, merci Boubacar Biro. Si a feli beya, when you blame others, si a feli beya, haray a perdi doole waylugol piiji ɗi kanguru namma. Ɗo ɗum ɗo noon ko golle religieux. Religieux ila ñande o fuɗɗi diina makko kan ha ñande o maayi, ko ɗum ɗon golle makko, ko kollum, ko sappagol. Gurdal religieux yi mo anditire felugol woɓɓe ko. Si a woni felowo yimɓe, an kala ko heɓuma ka gurdam ma kala ko yiwɗa ma, kala ko yiwɗa ka nder aduna, kala ko yiɗa no waɗa, ko woni ko an heɓi woni ko goɗɗo ko heɓi an woni golle ma ko sappagol. Haray ko honɗum thérapie on wi'uma, haray ko a neɗɗo perduɗo ko wiyete ko the power to change something in your life, doole wawugol sanjude goɗɗum ka gurdam. Ko honto duwaɗa artude kaka neɗɗan ka ko yaga on mo Allah tagi. Mo Allah tagi on ko ya felu hoore ma, rabbi zalamtu nafsi. Si tawi a jaɓi felugol hoore ma, haray a hetti doole, a ƴetti doole wawayɗe waylude goɗɗum ka gurdam ma. Annabi Yunus alayhi salatu wassalam ko yimɓe nangi mo bugi ka, wona kanko bugi hoore makko ka ndiyam.
o sappinoɓe no mi arten ka spirituality. Annabi Yunus ko annabajo Allah mo Allah jonnuno travaille man golla, o sali gollude gollal ngal, o ƴetti hakkille religieux ko beɓe change, si ɓe changeani ko beɓe change, ko beɓe jaɓa, o sikki ko waaju dina na waaju ko humpitande. Allah eni yaw humpitaɓe o yehi e waajago, andi waajotoɗo no faala waajeteɓe yo change, yo jaɓu na golle ma. Jama on ƴettimo wellimo ka ndiyam, kanko o ndaarali jama on, golle ko jama on waɗi ɗon ko o ndaaru ka asli no wayi ko hoore bana adama musata, doga yaha tawa docteur jo o windane aspirine, na lekki muusu hoore ma on, wona ɓayi a heɓali aspirine ko ɗum muusini hoore ma, na ɓayi a heɓali parastamol ko ɗum muusini hoore ma. Ko noddandu ko hoore ma nde wonma noddude, ko message wiye ɗum ɗo no manki, a manki ni goɗɗum, kono ɓayi a nanata yawɗa waɗɗa golle religieux faa beela ɓe yonnuma parasamol. Hoore nde wiyete woni goɗɗum no manki, o vitamine ɗo no manki, ngol ɗo e ngol no manki, a feƴƴintini ngo miijo ɗo, fawtare nden no manki, o goɗɗum no manki ka tere, ngal ɗo teral addanila message goɗɗum no manki, ronkuɗa yawde ka ɗaɗi, fi wata hoore ma nde muusuto hande kadi yawɗa ka fenade, yawɗa droguɗa hoore ma. Ko noon buyi e mon ñawdirta probléme ji mum. Asa ngayka o mbangayka, macca ngako ngun hankin ko jolokoje e cabbi, macca ngako ngun hande ko gande, macca ngako ngun hande ko ñamale, macca ngako ngun hande ko religieux, ko aadaji, ko hoolareji, macca ngako ngun hande ko tewle. Macca ngako ngun hande ko facture ji, kayitiji. Merci ma chère Hussainatou, partagez le live ɗo ngaray tuma kala natuɗa ka aduna felugol woɓɓe ko maande ida ɗaani. Allah wona annabaɓen tun o nulata e ma, hay kulloy koy o nula e ma, hay probléme ji ɗin o nula e ma, des problèmes al bala, hay yimɓe sowɓe ɓen o nulayɓe e ma. Si a faamali nulaɗo on artay kadi e ma, fodde a faamali lettere on nelal ngal aray, ko ñande faamuɗa o diwata nden ɗon lowre. Wona oɗa wonma waɗude ko an woni wadde hoore ma, wona modi ma wonma lettude, na ɓen wonma ledde, na laamu ngu wonma ledde, wona Allah ko an woni lettude hoore ma, koko holiɗa ko wonma lettude. Ko ñande faamuɗa ko an woni probléme, ko ñande faamuɗa gollal ngal wonɗa gollude soñja wonɗoma heɓude on, an gollal ngal wonɗa golde nder ton ngal, ñande faamuɗa accuɗa gollude ngal ɗon gollal tampere nden lanni. So yi probléme ma o ala lannude na wonde ko wala na probléme. So yi probléme ma on ala mo heɓande solution, c'est que na o probléme. Probléme fof ñande goo lannay, probléme fof ñande goo heɓa yaltirga. So yi an probléme ma o ala lannude, o ala solution, ko mande wona o probléme, ko an woni probléme.
gasi kono gasi yahu ka victime so fat yahu jippina ayaje qur'ana o naatoya yiite mo waɗilan o sumoya mi hettoya zakkaji yahu ton janga religieux ndara si goɗɗum sanzay si a naati e felugol yimɓe ɓen ko doole ɗe Allah okkuma ɗen woni mutude ko ɗen doole wiyete neɗɗan ka naatuɗa e sappagol yimɓe ɓe e fe fiyake wonɗoma heɓude an Allah no jonnuma doole ɗen doole wiyeteɗe neɗɗan taga naɗo waylugol alhaali on Allah no ƴettuɗeɗe c'est une énergie très puissante iway e ma c'est transféré yeyi wonta goɗɗum goo wonta nandolla mande a wonti nandolla hande kadi ko goɗɗo yima waɗa ƴetta copie mo wonduɗa e mum balɗe ɗiɗi wo a wayiwa on ɗon mo jokkodirɗa balɗe ɗiɗi tati mo jentiɗa wo a wayiwa on c'est fragile maintenant l'aliénation directe a woni waylu tum nandollaaru donc yimɓe ɓe si yima ɓe anday tu as des blessures émotionnelles hiɗa mari kulol hiɗa mari andeji hiɗa mari insécurité ko on tuma pervers yimɓe bomɓe natata ka gurdam ma ko on tuma ɓe natata ka gurdam ma partager le live. Jallo e remasi we feel the top. When you blame others, si a feli yimɓe ɓen a perday doole ɗe Allah jonnuma sansugol piiji ɗin ka gurdam ma kon tuma nanta bane adama ala komi waawi ko gonga waawi mo wi'i no waawi ko gonga mo wi'i kadi o wawata ta wuto ko haali ko o kanko jogii fiyake e gurdam makko ɗa mo yawta par ce que Allah no suɓinimo si Allah sunnima c'est que o suɓini so naadima aljanna c'est que o suɓini na ɗum aray o toñima hiɗa mari noon doole ka suɓagol kono ala doole ka battane na an suɓoto battane ko awdi ndin suɓotoɗa kono si a gayni sankude ko honɗum yaltoyta na an ɗum na golle ko an suɓoto golle ɗe gollata kono nafa e lorra kan na an suɓoto sa suɓike yarugol nano eɗa andi babuma sa yi ñabbeeli infection ji kasoji probléme ji chantage ji hersa lugguga ɗum ɗon hiɗa andi ko ɗum suɓinoɗa karde laɗɗo sa suɓike yarugol ñaamo ɓurtu ɓernde ɗoygol fotugol bugagol ka moƴƴi cuucal kisal hôtel ji labaaɗi seppugol harab hoore mum nden no dow hula ma paaki ɗum kadi hiɗa andi ko awdi ndin jonnaɗa suɓagol wona soñugol ngol buyi mon no faala yo woɓɓe goo suɓano ɗum awdi ara wullito ka soñugol buyi e mon ko ɗum woni golle mum ko accugol religieux needi bonde politique aadaji weldiɓe suɓanoma awdi si hewti ka soñugol iya yimɓe ɓe ngar kadi soñana ɗum ɗon ko an tum soñata andi ko ɗum jamfima amma ka suɓagol to ɓe wawma wallitade ɓay a perdi neɗɗan ka kuyagal manga hiɓe wawma wallitade suɓagol dewgal suɓagol golle suɓagol ko leydi honɗum wonta e mum suɓagol ko métier honɗum waɗata suɓagol ko hombo wonda ɗum ɗon fof ɓe waɗat ɓay a wodaka kono si ari ka soñugol sa winge ɓe arata ko an pet mettata battane golle ma ay ɓeyden suti ɗum e kene sa frappiɗo escroquerie a frappiɗo abus de confiance a frappiɗo coupeur de route a frappi deal drogue ko andu ñamata ɗi wona andu ñamata ɗi
sa frappi e prostitution kala ka frappirɗa sa frappi gengu bongu non o laawol ka waɗirɗa mafia tamuɗa jawɗi kaalis ko antu mettata ko non na antu kono ñande joɗɗinaɗa yeeso juge d'instruction yeeso procureur haray ɓe ɗon ñande infection o nanguma haray ɓe ɗon muuseni ɗin haray hono ɓe ɗon muusaɗa ñande doguɗa yaltuɗa leydi ndin haray ɓe ɗon sa fuɗɗike suuɗade leydi e leydi ɓe ɗon non haray fennoyi ɓe ɗani hoɓɓe ɗo bugade hoɓɓe ɗo ñamude hoɓɓe ɗo welti donc wattan hiila jaɓa wongol bana adama suɓoto yalta e felgol yimɓe hay goto gerama hay goto jokkama haaju goɗɗo wala e ma ko an woni probléme ma hino noon nafoore waɗgo thérapie je t'encourage à faire la thérapie ko ya heɓ mo yewtita heɓa ko jentoma fiya wawa yiwde temmeje suuɗiɗe e maɗa e waɗaɗe lekki attoɗen temmeje yilmude ponɗa gurdam maɗa ɗon hara may solution on ko ya felu hoorema c'est ça la spiritualité ko ya felu hoorema fiya hettutu doole wawayde change piiji ɗi andi sa wiɗo joni ko min bonni harale ko goɗɗo bonnuma misal ɗo joni a ƴetti gollo o golli duuɓi 5 jeego o ramasi mbuuɗi ma ɗin e mbuuɗi yimɓe ɓe ngo yehi andi si ko a religieux ɗa yaltude waɗa victime oyi ɗa yaltude waɗa victime fewta e fournisseur fewta e musidal fewta e fof waɗa gonɗi yalta e wirgol aduna fof ɗa ɗaɓɓitude hongo ma andaka yaari ɗum kadi no kirɗi koye mo ɗaɓɓitude ko andaka yaari c'est pas ça ko honno ƴettirɗa o ka ƴettugol mo ko honno suɓorɗamo ça c'est ɓay a ƴettimo ko honno wondirnoɗa yo haqqiji makko ɗin ɗa jontude mo ɗiyani an hiɗa heɓude mo heɓude est ce que o neɗɗo ɗo no marno avenir wondugal an e makko fus hay fus ko honno wonnonɗa commune ɗinde mawɓe makko comment tu manipuler ses parents iɗa andi kunɗo payko himo nafudema imo nadandema mais kanko haaju ma ala e makko kono ko yaw manipula allaji makko ɗiɗi iɗa andi biro makko ko allah makko kaw makko ko allah makko karam ko makko ko toon yahata hibba kaalis mais na e gollowo c'est un mauvais entrepreneur bana adam udditowo entreprise kala ko naatata mbuuɗi kala ko yeeyata a jogoto hakkille weltinowo go soodowo ka ma o taa ko ɗum maapima ko honno weltorta wona honno an weltorta a jogoto hakkille ko honno weltinirta gollowo ko wona soodede ɗo sino wona ɗum ko ñalande habba perdi maɗin ko ñalande habba service client si a wersinike e client ɓe ko a nagge si client jo go addanalima client jo go a fokkiti client jo o yehi o sodanima o yehi o addali goɗɗo bo fima lanni gollowo ma go si addono yaalima gollowo go fima c'est terminé konɗon golle ma konɗon golle ma an ala jiijo an mi anda hunɗum t'es un vrai cannibale un vrai maf ƴiƴan yimɓe ɓikkoye yimɓe wonɗa e wuugude intelligemment
donc en réalité si a naati e felugol yimɓe ɓen Allah ƴettay doole ɗe o jonnata bane adama ɗen fii yo taƴi to ngurdal aduna o ƴettay ɗe o ittay junngo ma lutta foron wi ko a foron wi dari ko ngil foron wi wiyete nandorla goɗɗo yima oɗa hul mo wonduɗa o nandintinoɗa e makko wonta naafiqiiru labaano a wata sanjude hay hunde si a jaɓi felugol hoore ma Allah jonnete doole ɗe o jonnata bana adama nen fiya waw sansude piiji ɗin ka gurdam ma haray accu ƴettugol doole maɗen jonna yimɓe ɓe accu ƴettugol doole maɗen hawka ɗon feƴƴe nden doɓɓere ɗon donc an alajjijo an monsieur an suka an sonnajo felu hoore ma o frappima gollu ko annabi Yunus golli ko sina ɗum wadatta si annabi Yunus wi'an zalamtu nafsi wallahi ko lingi ko ton luttay ngil lingil no waywa kaso ka spirituality na lingil menen min yiyata min yiya kaso min yiya perdi min yiya nawnare min yiya aventure ko lingi ngil no andi niɓe e nder ndimɓe religieux hakkille mum ɗen koko soka si ɓe inni lingil mo yiwde lingil tadi goɗɗo fermiɗo ngani makko ndi nayo miijito si wiyama lingil koye hattu ɗon ta yaaru yes ta yar ɓaawo naɗo a nata yiide kon nagge ka spiritualité ala hattode miijo ma ngon ala hattode no gasa an a yara ko annabi Yunus kanko koye nder lingil o yehi an ko honɗu yawɗa an ko kaso yawɗa a yaltatano kaso ngol si a wi aali ko an tuñi hoore ma a yaltatano e drogue a yaltatano e fiimugol alcoolique si a jaɓano ko an wona yaye ma naɗuma e biini a yaltatano e o politique bon si a jaɓali ko an woni probléme a yaltata e perdi ɗi wonɗa e mum ɗi a yaltata e o prostitution a yaltata e o aventure artata aduna si a jaɓali ko an waɗi ko lingil ma ngil no ko hon ko lingil yo ngil moɗiɗa min mi woni toñowo a yalta joni hiɗa ka nder kaso wi komin wujji naya noon min naya haalan ɗum juge d' instruction o min naya haalan ɗum procureur o mais hakkude ma e Allah wi komin bonni sa wi ɗon ko yayima gueɗema ko golloma ko kaarite noon sila ko kaari o c'est fini a yahay tumɓe fra a yahay tun a yeytay tun ka juge d'instruction o ordonnance de renvoi on feƴƴinama ko ɗon namba toon ha procureur on joɗɗinane so charge ma ɗon c'est terminé a yeehi a ƴawata ɗum Allah wiye si o jaɓano irritagol si annabi Yunus dar no feli ɓe bugiɓomo ka batowa gurdanda wuurɗe ornde muusi ko paracetamol ko manque de paracetamol muusinlan hoore si o jaɓano bonnere nde o waɗi nden o yi o golli golle religieux o acci golle spiritualité o luttayno kadi reedu lingel ngel ha ñande yawmal qiyama walli lingel ngel to problème ji maɗin ko lingel ngel no si a reconnaît chez toi le problème tu vas rester dans tes problèmes jusqu'à la fin du monde ko gere ko jinna ko ñanne ko jamfila kare wujjila kare a famari la may ƴetten toɓɓere men limmere nden anditina kala hatto jinɗo e thérapie yo contact nano silli heyi no woodi ko a heɓirta yumma ma e ɓemma no woodi ko a heɓirta karama koma no woodi ko a heɓirta adunan o fa pet makko kono no woodi ko suuɗi e ma ko tawata ko ton woni ko andina ma ɗum ko thérapie ɗen doole ɗe wonɗa dogde ɗaɓɓira e meɓen no e ma kono ɗum no soka waɗa code kono no andirta no e ma awata
hay téléphone mo jogiɗa on ala mo gollitirde ko woni ton kon fof may toɓɓere men ɗimmere nden. Merci Sainatou Diallo. Partagez, abonnez-vous sur la page, mettez le cœur. Toɓɓere men ɗimmere nden. Aduna on wona o aljanna. Yaw winda. Aduna on wona o aljanna. Aduna on wona o jahannama. Siɗa faala aljanna ko yaremu. Ben c'est ça. Salagol ma remugol fi aljanna on ko ɗum wiyete jahannama. Ƴettu bikki windano. Aduna on wona o aljanna. Le monde est neutre. C'est neutre. No waywa bobo ko arata ko sodata ordinateur keso. C'est purement neutre. Si a waɗali nder ton ko nafay ma, wata sikkude a waɗali ton kadi ko lorde ma. Mana angal gollugol ko wiyete kon golle aljanna yoni iɗa e nder yiite nge. Salagol ma gollugol, suɓagol golle tawɗe ko golle aljanna, mana aduna ko laawi ɗiɗi. Ñaamo hino aljanna, hino laawol ko seppeteɗu yahi. Salagol ma yahugol e maggol automatiquement ko e laawol nanugol. Suɓagol, salagol, suɓagol kadi ko suɓagol. Merci Boubacar Ba. No e ngesa kon falla ko tamati. Na wi ko tamati faalaɗa haray farlike ma ila ñande wiɗa ko tamati faalaɗa ɗaɓɓoygol awdi tamati rema tamati. Joni noon sa salike remugol tamati kon ɗum yiyata ton ko konko a faalaka. Honɗum woni a faalaka? Huɗo, leɗɗe, bulle. Ɗum na an waɗata ɗum ɗo nder ton. Miɗa faala dewgal moƴƴal, miɗa faala wondigal moƴƴal. C'est un travail. C'est un travail. Donc sa ronki kollude fiyo dewgal bangal moƴƴu, fiyo politiquement o moƴƴu, fiyo aventurement o moƴƴu, automatiquement tu es en enfer. Tu es en enfer. Hein? Yawɓe ɓen noon aventure no andi. Kala wiwɗo ma aventure no weli inno awa. Lande ko wiyete sawtende lette wula buye mo ganda. Mais aventure ɓe ko mon haalde ɗo koɓe andi. Wula, l'isolement, ɗum kadi ko lette. Yawɓe kaso ɓen no andi c'est quoi l'isolement. Sa murti ka kaaliji ɓe naɓete ka wonata an tum ko lette. Sa rewale sifa ɗen piiji a nana e woni fi aduna anda aduna ko ɗum religieux no hulɓini. C'est une personne qui n'a pas passé par des expériences no tari wo no waajade yimɓe. Neɗɗo mo soppali leggal ha hande no yewta fi soppugol leɗɗe. Neɗɗo mo tutali leggal ha hande no yewta fi tutugol leɗɗe. C'est grave. C'est ɗum no hulɓinani en. Ina andi ko woni ɗum sawtede. No ɗum kadi ko lettego baba. Donc sa salike gollande ko moƴƴinanay ma ko faalaɗa kon automatiquement haray a gollani ko halka e ma. Wurgol e leydi woɗɗitindi ɗaɗi maɗin ko soñja. Ella ala hunde wo ko yaltimma. C'est vrai banadama be yalta, mais andu si juuti a halkoto. Ta jaɓu juuta.
donc ara may nden sawtende ko nden consomme ɓe ñaama ɓe. L'isolement, ça consomme l'être humain, consomme ɓe. Ça yi banalema sikka ko nayejo tawa ko pay buye maɓɓe artay ɗo sikkon ɓe ronki ɓe no koko nawni arti. buye maɓɓe artay ɗo sikkon ko toggoyagal koko feeti arti feeti. C'était malade. L'isolement quand même ɗo sa fokkiti ka makiri ɗo a yetta ɓikko ma accira goɗɗo yaha kawtanga yaban. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Sona hara a heɓu kawtal mo kafduɗa piiji ɓuy, sinon c'est impossible. Weddudede accitede e ɓikkoy ko lette. L'isolement, ça consomme l'être humain. Ça brûle le cœur, ça détruit le cerveau. Donc onon wonɓe Afrique ka ɓe nodde musidɓe mum ɓen kenen tan hampo ɓe nodda. Mbiɗa wawi on hay wiwde neldeɓe kene. Beaucoup d'entre eux c'est des pauvres. Mais donc haray ko honno noon ɓay a andi le monde est neutre. A andi aduna on ko aduna très simple. Wota wi aduna on no boni ta wi mo moƴƴi, c'est-à-dire c'est neutre. Ko andi ko no waɗata ka aduna ko waɗɗa to ko ɗum aduna on jonni tayma. Joni noon an a gorko andu darorde ma nden e nder dewgal. E ara woni ka lannode yewtere. An a debbo andu darorde ma nden ka dewgal, sina ɗum c'est fini. Haray ko jahannama wonɗa. Mi wondiri Allah taguɗo lan o. Iɗon suti ɗo dewle buy. Toraki Allah ɓe naato yiite. Ɓe anda fi yiite. Mais si tawi woɓɓe maɓɓe naato yiite ko ɓe yiwita ton konko ko ɓe anduno. Ko ɓe rewnoymo. Par ce que gorko on o anda honto won darorde makko nde. Ko enen tun fayda yiidi naatugol e piije jangatta. Sonnajo on anda honto woni darorde makko nde nder dewgal. Ko enen tun yiidi naatugol e piije e jangatta. Kono ka goɗɗo yiyen woɗen wullito hiɗen ñaawa hiɗen naɓa artira hiɗen sappo yimɓe. Joni ino darorde gorko ino darorde sonnajo. Sa wopiɗe ɗo darorde haray dewgal ma ngal woni enfer du monde. Da fala faamude ko ɓuri ɗum ɗo haray il faut contacter noon asilli. Ara non ɗum gorko no mari darorde ɗiɗi e nder dewgal mawnuɗe. Si ɗe yeƴike ko kanje woni soubassement fondation. Si ɗe yeƴike hunde moƴƴata. Ara non ɗum ko arsikugol. Daaru ka nder Qur'an ko non windori arsikugol. Provide yawgol ƴetta adda. Gorko ko wañowo. Gorko ko yo yaw waña. Mana il doit se déplacer. O yaha o waña. O ataka. O ƴetta o adda ko ɗum woni arsikugol. Windu ɗum ɗo. Gorko ko yo won arsikowo. Wona noon ya jentolan ka religieux. Kaɗa no arsika gaɗɗa ñaña sa yaaru toon. Ko noon go Allah windiri. Ko fi banadama wonɗe yewde na fi Allah. May gorko ko yo won arsikowo. Arsikowo hombo ɓengure makko ne. Taw ko kanko yaltata ya waɗa charge waña. No moƴƴani cellal ɓandu ma, no moƴƴani cellal hakkille maka, no moƴƴani diina maka, no moƴƴani adna ma e akira ma. Tawata ko awni yawde waña. Ɗimmum ɗum wona protection. Winde ɗum ɗon kadi arsikugol e protection ko ɗiɗo ɗiɗi. Ɗiɗo woni fondation gorko. Si goɗɗo go lontike ma e ɗiɗo, tu n'existes plus. A sikka hiɗa ton mais tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Ko ɗum woni darorde sonnajo e nder wondigal ko jaɓugol. Andi si goɗɗo woni arsikowo ko goɗɗo arsikata ka. Arsiketeɗon be tawa himo e position jaɓugol. No woodi sonnaɓe ɓe ekkitaka e jaɓugol.
ekkitaka jaɓugol ɓe annda no jaɓirte par ce que ko jaɓowo on watta ha arsikowo on wona gorko wona wawɗo o ɓeyda si a wawi jarnude a wawi waccude a wawi weltanade addoyowo o adday kadi plus o ɓeyda e tiiɗude mais so tawi anda hayno jarnirte anda hayno jaɓɓorte anda hayno jaɓirte anda tugalal ɗimmal sonnajo c'est la multiplication ko sowugol ko jonnaɗa ko ɗin piiji ɗi gorko mon mowɗi c'est toi qui dois multiplier ça ndara o arsike maniou beaucoup d'enfants o arsike ɗum ɗo tu multiplies danko tu multiplies buyno ɗo no heɓi jawdi je vais vous dire ce secret aujourd'hui ko ɓayɓe wonde sonnajo kelluɗo là no heɓata no jawdi il faut ndi bonay c'est parce qu'il y a une femme qui est là prête à recevoir si gorko ala jaɓɓowo jaɓɓotoɗo o moƴƴata ka o wañoyta to moƴƴata donc haray si tawi on woopi ɗe tugale ɗo ɗiɗi ɗa to jine thérapie haray a woopi paradis o créigol paradis o et là c'est l'enfer ko ɗum woni o moygayi gatila ne yawde justice ene garde ga debbo suuɗo yara to golla gorko c'est fini c'est pour an sonnaje wattan yiila joni a jangi a fini ha iɗa faala ittude gorko e opposition iɗa faalamo artirde o ɗaata o yalta o ɗaata wona aade on newi c'est fini pour toi gorko c'est la chasse c'est la bagarre gorko no yiɗi probléme albala ko ɗum tafatam ta naatimo ha ta ɗaatin kun ha kun lanna tawa o yiye goɗɗo no fagga ɓengo makko ɓikkoye makko ɓerko makko wala probléme e ɗum mais c'est fini c'est mort c'est mort donc mayga an kadi a gorko ta jaɓu bonnugol ɓengu ma accu o wona ka jaɓowo dowa wonde mana kala ko o jeeyi accude boye mum sa artirimo ka arti ko mais tu crées des problèmes tu te crées des faux problèmes parce que na domaine makko elle va te faire du chantage tôt ou tard heƴata e makko o liilete hayso ko charretiru puusata jaɓu opposition ça va changer un jour sa geri ha a ñeñini ha a yinni an giɗa ñeeñi a changendiri ɗi position ji ma acci gouvernement association ji ƴetti ɗi position ji e jungo ma tu n'existe plus et ça va te coûter très cher parce que tu vas perdre ta famille tu vas perdre ta religion tu vas perdre ta dignité no metti noon hadde an a sonnajo sa ettike ha darorde ma nde laaɓi kema a ƴetti a yi a darike nokkugo tu vas perdre ton mariage tigi anday tu as perdu un homme tu sens que tu as perdu l'homme donc feƴƴe nden toɓɓere ɗon seule la thérapie peut t'accompagner je suis là pour toi merci donc ƴetten noon hannde kadi solution ko ɗum solution o koya accu sappagol yimɓe ɓen ko solution on noon annda ina duwa janngude faama noone wo noone no bana adama jogorma ko ɗon o fewndi ka voyage makko ka ngurdal thérapie pinal makko ngal ko ɗon hatti gandal makko ngal ko ɗon na kanko noon ko voyage makko on ko ɗon hatti si goɗɗo yennima ko ɗon o hatti ka neydi cette personne peut changer oui si goɗɗo joggema jogande bonde c'est pas toi le problème ko kanko éveil makko on ko ɗon hatti c'est de lui o innete woni hino kami hatti ɗon ka dimu an ka needi an ka gandal an woyi ko ɗo mi hatti voilà pourquoi la personne t'insulte o message on ma naɓande ko ɗo mi hatti ko ha ɗo mi hattina
c'est pas ta naatu e réaction ji fuu fa fuu fewtin fof e makko, c'est lui le problème. may an kadi noon no jaabortamo noon no holli ko ɗon hattuɗa. tanka lannade yewtere men kadi en wiyay si tawi hiɗa faala waynodirde e religieux ko cancer wonande leydi, wonande communauté, wonande kala hunde. Religieux ko ñamiro diina wiyete religieux, mana ko entreprise makko onno. kala bana adama ka o ko o ñamirta kon o jaɓata laɓɓinde ɗum, o jaɓata laaɓande yimɓe ɓen ka o yiɗa andi anga ñamata ɗon ka a haalna yimɓe gundoji golle maɗe a haalata, a ɓangin a laaɓana yimɓe reedu ka entreprise ma non. ina iɗa andi honno sodiroyta makiti, iɗa andi honno guerde, iɗa haalande ɗum golloɓe maɓe non, par ce que honno ko ɗon wonɗa ñamude. goɗɗo laaɓani goɗɗo reedu e diina o tawi wona kanka woni makiti makko. donc mayi joni ko ɗum famata fiya wawu taɗude ko wiyete ko religieux. si minni religieux taw sappoɗa yimɓe ɓente, ɓe mari ceernoɓe mawnuɓe, ɓe mari darorde mawnude ka gurdam ɓe, taw sappoɗa yimɓe ɓente. voilà, décision ji gono toon ɗin ko woni ko hakkunde ma pette Allah, taw jaɓu goto ɓisoɗo. décision ji gono to mana eɓɓoreji ma gono toon ɗi ƴettata ɗin ko hakkunde ma Allah tun woni. wota jaɓu hay goto ko droit ma mo Allah jonnuma, ko haqqe mo Allah jonnuma. wona ko wima ɗon faman sha ko jonne haqqe, faman sha falyumin, faman sha falyakfur. ko Allah joɗɗini jaɓu ɗum ɗo, siɗa faala gomɗina, siɗa faala saloɗa, ko Allah jonnuma ɗum. ta jaɓu goto ara ɓisoɗo, ndeɗa gomɗina yo taw ko an gomɗini, ndeɗa salo yo taw ko an sali, sona ɗum ara e fake. sino lagine juula e sino to juulata, sino wonde ɓeɗo ɓattoto ɗi, si yaari ga ko ni no a naati e fake. nde wonno ko a neɗɗo mo Allah tagi, andu ɗum ɗon ko hakkunde me Allah woni, ko ɗum wiyete personal relationship, ko relation goto yagal hakkunde me Allah, goto bisotaka mo. a hato jina yoɓe votane ka Allah, so Allah jaɓe yo Allah yawwindan. hato jina yo yimɓe ɓen, par ce que religieux ko ɗum faminayma, religieux faminte woni ko si kamɓe ɓe jaɓima Allah jaɓima. ko ɗum yiyata ka fatundeji mo kala no wuuri gurdam fenade fi ñande maayi yimɓe ɓen aru fena ɗon, yimɓe ɓen aru fena ɗon, yimɓe a ɗayin toto woni. ñawore bana adama e ñawore Allah wona goto. wuura gurdam fek fi ñande maayi yimɓe ɓen aru fena ɗon. may a hatto jina yoɓe votane, ɓe inne iɗa moƴƴi, iɗa juula, ko a moko ba, a toñata goɗɗo, ɗum fof ko penade, goɗɗo toñata goɗɗo. acci hakke a yandal hay ko penane, kala ko nanda ɗum ko penane. acci hakke yandalima hay ko fenane, ɓengu makko no andi a fenay, gollo makko ɓen no andi a fenay, kawtal maggal no andi a fenay, te c'est religieux menteur. acci hakke yandalima hay goto, donc are wodaka. feere suɓandeji ɗi ƴettataɗi ɗin ko hakkunde ma e Allah woni, wona hakkunde ma e bani adama. ok, sa ƴetti suɓandeji gonga yankoji hay siko bonɗi, Allah no jaɓuma par ce que ko an suɓi. janngo kadi hiɗa wawi ƴettude suɓandeji moƴƴi o jaɓe kadi. mais sa ƴetti suɓandeji fenadeji na an suɓi, hay siɗi moƴƴi Allah falata. kono yaltirta e religieux ko nde famata daɗugol mangol na e jungo maɓɓe woni. a yi'ay ɗo jowma jawle buyno sujjanaɓe, no doga ɓawo maɓɓe, ɓe sikkude ko affaire aduna quoi, ɓe sikkude yawmal qiyama. si ɓe teɓɓama ɓe nodda e oɗa wara winna ko menen wonno wirdodade, ko menen ko ɓeɗo wonno men jonnude mbuɗi men darna ɗo ko beppale. ko ɗayni
je te dis la vérité, ko ampet daroyto yeeso Allah sans interprète. Ampet. Nde ñande Allah wal tawa ko original on ngari dari. Si tawi ko fake jo ngari dari, non c'est fini. Allah yewtidata e fake. O lantama honto wonta. Inna hino lam inna na ammi suti. Honto wonda. Anga yaka donc fe. Dadugol mangol na e jungo goto woni. Dadugol mangol ala hay e jungo nelaɗo alayhi salatu wassalam. Nde ñande nelaɗo haray na ɗum woni programme maɓɓe. Dadugol mangol na e jungo goɗɗo woni. Dadugol mangol na e jungo annabajo woni, na jungo malaikajo woni. Nden ñande haray ko mapini annabajo on no tawa e muɗum taasi ko mi yottini seeditete mi yottinno. Par ce que kamɓe kadi ɓe ñaawe. A yottinno ko jonnoɗa kon, mi yottinno. Si yimɓe seeditete hi yottina. Habtali ɗon ɓanguno yottinande nde, ko on tuma noon kamɓe kadi ɓe deeƴata. Atto ɗum deeƴata alana hay goɗɗo. Dadugol mangol na e jungo ma woni, dadugol ɓe kamɓe an kadi na e jungo ma woni. Siko woni ɗum dadugol ma angol no e jungo ma, dadugol on ceernojo no e jungo makko. Nde ñande mo kala janganay hoore mum deftere mum. Nde ñande mo kala darato yeeso Allah sans interprète. Malaikajo daratako ɗo. Malaikajo daratako hakkude ma e Allah. Annabajo daratako hakkude ma e Allah. Waliujo daratako hakkude ma e Allah. C'est impossible. Ko on ɗo wiyete lanɗo. Ko o tagi kon ko hakkude makko e tagi kon woni goɗɗum ngo ɓisotako ɗo. Donc hare ko ɗo nde gattude hannde. Merci Oumou Diallo, minen salminama fof pet moɗon no kuka on ɗo mi anditina nawna filli thérapie wona waajotoɗo. Andi ɗum ɗo kadi no jam fi puyi ɓe nanay miɗa yewta na ko waaji na waajotoɗo. Mi waajo ma fi ɗan gon waajo accu nene accu baba accu nene accu ko waaju ko waajotoɗon no faala waajeteɗon yo change ko ɗaynidira. Thérapie c'est pas ça. Thérapie c'est des informations. Ko ngandi sa ƴettay sa acce. Miɗen salmina sponsor ɓe amen ɓe fof nokku kaɓe wontiran ɓen États-Unis, wontiran ɓen France, wontiran ɓen Angola. Merci Thierno Diallo depuis les États-Unis, merci Djenabou depuis les États-Unis, merci Bamamad New York, merci Hafizou depuis les États-Unis, merci Monsieur Salut depuis la France, merci Tansoko Mamadou Siré depuis l'Angola, actuellement en Guinée. Depuis qui encore, merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci à tous les frères, à toutes les sœurs qui soutiennent cette page. Merci Balde Mariam pour le soutien, merci à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah.